vuye ejo bundi uvugiye ibintu perezida Ndayishimiye na perezida Tshisekedi bapanga iki, bari gutegura iki? Ndayishimiye aherutse i Kinshasa, yego, buryo ubwo yarariyo na Purusi yarariyo, Jean-Jacques Purusi, guverineri wa Sud Kivu. ntubitandukanye, Ntago mbitandukanye. niyo avuye Kinshasa indege mutura Bujumbura, urabyumva, inama zose azikorera Bujumbura, anituriye Bujumbura ubu ngubu. Ngaho bidahagije, Generali Niyongabo Prime, umugabo w'ingabo z'u Burundi, inyuma Ndayishimiye yahise ajya hehe? I Kinshasa. Arrived in Bujumbura, Burundi from Kinshasa on August, bimwe twavugaga. Yego. Yavuye Kinshasa ku itariki 15, accompanied by 4 personnel, aherekejwe n'abandi bantu 4. According to concordant sources who spoke to the Great Rex Eye, ibiro bikaba byaratangajwe n'abantu bizewe baganira n'iki kinyamakuru The Great Rex Eye. In the Burundian business capital, mu murwa mukuru w'ubucuruzi wa Bujumbura wa Burundi ari wo Bujumbura, he met Burundi's army chief. Ari Bujumbura akaba yarahuye n'umugabo w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo at his office, mu biro bye. On August 16th, ku itariki 16, Eric and Niyongabo crossed into Eastern DRC through the Gatumba Kavimvira border and proceeded to Uvira town in the South Kivu province's territory with the same name, the sources said. Ku itariki 16, Eric Prince na Niyongabo Prime baciye ku mupaka wa Gatumba Kavimvira, barambutse binjira mu mujyi wa Uvira, muri territory ya Uvira nyine muri Sud Kivu. The trip followed a security meeting in Kinshasa involving Eric, Tshisekedi and senior Congolese and Burundian officials. Bimwe nakubwiye, ibi ngibi byaje bikurikira inama y'ibanga y'umutekano yabereye Kinshasa, Yego. igahuza Eric Prince, Tshisekedi n'abasirikare bakuru mu ngabo za Kongo ndetse n'abasirikare bakuru mu ngabo z'u Burundi. Turi kumwe? Yego. At the center of those discussions, mu by'ingenzi muri ibyo biganiro nkuko source y'inkuru bivuga, was a USD 100 million offer from Tshisekedi to Eric to secure strategic mining sites in Eastern DRC and help retake territory controlled by AFC M23. Mu magambo make, Eric Prince n'ingabo ze bahawe deal ya miliyoni 100 z'amadolari yo kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko no kurwanya AFC M23. Ubundi iyo niyo ntego nyamukuru. Eric traveled to Uvira to assess the battlefield directly and determine how private military personnel could be deployed. Rero yahise yigendera Uvira ajya kuri tere kureba uko bimeze, areba n'uburyo ngo ingabo ze zaba deployed, zakoherezwa ku rugamba. Mu magambo make, Uburundi, igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya Kongo n'ingabo za Eric Prince nibo bagiye kurwana. Turi kumwe? Bagiye kurwana bambura mbere na mbere, nkurikije uko mbibona, bazarwana bambura ibirombe, bazagaba ibitero ahari ibirombe. Turi kumwe? Kugira ngo babanze bafate ibirombe, kuko bategetswe kurinda ibirombe no kwirukana M23. Bivuze ngo bazajya bagaba ibitero aho M23 iri, bayihirukane bahafate. Urabyumvishe neza? Ni 150 ngo abanyarwanda ni 14, ngo muzaze twese nk'abakongomani tugende n'amaguru. Nk'abakongomani twese tugende n'amaguru, tugende twirohe mu Rwanda. Abanyarwanda tuzabakandagira n'ibirenge ntituzirirwa tunarasa. Ngaho mva nk'iyo mind. Tuzabakandagira n'ibirenge. Ubundi sinumva n'ukuntu twakurirwa tunarasa tugiye hari ahantu. Na amagi se barakandagira amagi.
bakoresheje amamiliyari mu madolari byaranze, bakoresheje ibihugu 10 ngo bibafashe byaranze, bakoresheje abameriseneri bazi ngo gukoresha ikoranabuhanga byaranze. Abaturage bo barumva bakwiyizira n'amaguru nta n'igikoresho bafite, bakiroha bonye n'ubwabo ntibabona aho bakwirwa mu Rwanda ngo twese bazadukandagira. sawa, Urabyumva? ndabyumva. Birirwa barira ngo u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi, ngo rukurenga ama GPS, ngo bituma ngo ikirere cyabo n'iki, ariko ngo barashaka kuza. Ese ubundi reka nkubaza, baretse kubiririmba no kubivugisha umunwa bakabikora, uwababujije ninde? Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ntibikiri inzozi gutunga imodoka yawe, kuko hamwe na Kim Transport Multi Services byakemutse. Dukodesha imodoka zigezweho kandi zifite ubuziranenge ku rugendo rwawe, ubukerarugendo, ubukwe, inama n'ibindi bikorwa byose. Tunafasha kandi abantu gutunga imodoka z'amashanyarazi ku nguzanyo mu buryo bworoshye kandi bubafasha kugera ku nzozi zabo. Dutanga serivisi za taxi zihuse, zizewe kandi ziboneka igihe cyose. Akarusho kandi kubifuza gukora umwuga wa taxi muri Kim Transport Multi Services, turagufasha kubona ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo utangire gukora mu buryo bwemewe. Muri Kim Transport ntabwo tugarukira muri serivisi z'imodoka gusa, kuko dufasha abakiriya bacu kubona ibaruwa ya recommandation ibafasha mu gusaba inguzanyo muri banki kugira ngo babashe kubona imodoka bifuza. Wadusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'umurenge munsi y'ikibanza, mu nyubako ndende ihari urahabona ibyapa bya Kim Transport. Wanaduhamagara kuri nimero arizo 079 67 93 99 cyangwa se ukaduhamagara no ku murongo utishyurwa ari wo 63 64. Wanadusura no ku mbuga zacu arizo website wa#kimtransport.com, Instagram nayo ni Kim Transport, TikTok Kim Transport. Kim Transport Multi Services, icyerekezo cyawe ni inshingano zacu. Mu mutima wa Nyamasheke ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu hafunguwe hoteli nziza cyane, Ibigabiro Hotel, ahantu hihariye hagenewe abakunda kuruhuka, kwidagadura ndetse no kwakirwa neza. Ishimire ibyumba byiza kandi bigezweho, ihebuje ikiyaga cya Kivu, amafunguro aryoshye ateguwe n'abatetsi b'abanyamwuga, ahantu heza habera inama ndetse n'ibindi birori byose. Ibiruhuko byiza nta handi wabigirira uretse mu Bigabiro Hotel, aho ubwiza, ihumure, kwakirwa neza bihurira. Uri mu Rwanda, uvuye hanze y'u Rwanda, urashaka kuruhuka, ngwino i Nyamasheke mu Bigabiro Hotel. Bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero uri kubona kuri screen zawe arizo 0788 93 cyangwa se ukatwandikira kuri email ibigabirohotel18@gmail.com. Ibigabiro Hotel niho honyine ukwiriye kuburi n'abawe. Yego, ibintu bikomeje kuba ibindi ubwo n'igihe bari mu mapuresha yo kuhindura itegeko nshinga, ariko bafite n'amatora mu minsi iza, ariko no mu gihugu cy'u Burundi nabyo nuko bimeze. Ndayishimiye rero ubu ategerejwe Kinshasa nyuma yuko avuye ejo bundi. Wibuke ko avuye ejo bundi uvugiye ibintu. Perezida Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi bapanga iki? Bari gutegura iki? Ndayishimiye aherutse i Kinshasa. Yego. Buryo ubwo yarariyo na Purusi yarariyo. Jean-Jacques Purusi, guverineri wa Sud Kivu. Ntubitandukanye. Ntubitandukanye. Ntago mbitandukanye.
niyo avuye Kinshasa indege imutura Bujumbura. Urabyumva, inama zose azikorera Bujumbura, anituriye Bujumbura ubu ngubu. Ngaho bidahagije, Generali Niyongabo Prime, umugabo w'ingabo z'u Burundi, inyuma Ndayishimiye yahise ajya hehe? I Kinshasa. Ndayishimiye avuyeyo. Umugabo w'ingabo z'u Burundi yahise ajyayo. Umugabo w'ingabo z'u Burundi avuye Kinshasa, Eric Prince, wa mucancuro uhagarariye abandi, yari ari Kinshasa, sibyo? Eric Prince avuye Kinshasa yagiye Bujumbura. Turi kumwe? Turi kugendana. Eric Prince avuye Bujumbura yagiye Uvira. None inyuma yuko Eric Prince unari gukorana n'u Burundi na Kongo avuye i Kinshasa akajya Bujumbura, bise bituma urumva Eric Prince na Prime Niyongabo umugabo w'ingabo z'u Burundi bakoreye ibiganiro hehe? I Kinshasa na Bajile Banza umugabo w'ingabo za Kongo. Yego. None Ndayishimiye agiye kubonana na Tshisekedi nk'abaperezida banzuri, kuko amakuru ahari ya nyayo uranyumva neza? Amakuru ahari ya nyayo nuko Eric Prince yasinye deal ya miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika. Uranyumva? Yasinye deal ya miliyoni zingahe? 100 z'amadolari ya Amerika muri ibi bikorwa byose barimo gukorana na Kongo n'u Burundi. Hano ikinyamakuru bita The Great Lakes Eye Yego. cyanditse inkuru igira ati inside Eric Prince's USD 100 million mission to secure DRC mines and fight M23. Yego. Urabyumva? Ibiri imbere muri deal ya miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika muri mission ya Eric Prince yo kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro ndetse no kurwanya M23. Eric Prince, the American private security entrepreneur and founder of Blackwater, which changed its name to Exchange Services, XE Services, in 2009. Barakubwira yuko uyu munyamerika ufite kampani akaba na rwiyemezamirimo washinze Blackwater yaje guhindurirwa izina kitwa XE Services 2009 and Academy in 2011 ikongera kitwa Academy muri 2011 before merging into Constellis Group 2014 igahinduka Constellis Group, has moved to Eastern DRC's battlefield as President Felix Tshisekedi's regime seeks to reverse its military losses to AFC M23 rebels. Yamaze kugera mu burasirazuba mu majyepfo, has moved to Eastern DRC's battlefield. Yamaze kugera ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Kongo, nyuma yuko igisirikare cya Kongo kinaniwe kurwanya AFC M23 akaba ari ugiye kwihanganira nacyo. Eric arrived in Bujumbura, Burundi from Kinshasa on August. Bimwe twavugaga. Yego. Yavuye Kinshasa ku itariki 15. Accompanied by 4 personnel. Aherekejwe n'abandi bantu 4. According to concordant sources who spoke to the Great Lakes Eye, ibiro bikaba byaratangajwe n'abantu bizewe baganira n'iki kinyamakuru The Great Lakes Eye. In the Burundian business capital, mu murwa mukuru w'ubucuruzi wa Bujumbura wa Burundi ari wo Bujumbura, he met Burundi's army chief. Ari Bujumbura akaba yarahuye n'umugabo w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo at his office mu biro bye. On August 16th, ku itariki 16, Eric and Niyongabo crossed into Eastern DRC through the Gatumba Kavimvira border and proceeded to Uvira town in the South Kivu province's territory with the same name, the sources said. Ku itariki 16, Eric Prince na Niyongabo Prime baciye ku mupaka wa Gatumba Kavimvira, barambutse binjira mu mujyi wa Uvira muri territory ya Uvira nyine muri Sud Kivu. The trip
followed a security meeting in Kinshasa involving Eric Tshisekedi and senior Congolese and Burundian officials. Bimwe nakubwiye. Ibi ngibi byaje bikurikira inama y'ibanga y'umutekano yabereye i Kinshasa, yego, igahuza Eric Prince Tshisekedi n'abasirikare bakuru mu ngabo za Kongo ndetse n'abasirikare bakuru mu ngabo z'u Burundi. Turi kumwe? yego. At the center of those discussions, mu by'ingenzi muri ibyo biganiro nk'uko source y'inkuru bivuga, was a USD 100 million offer from Tshisekedi to Eric to secure strategic mining sites in eastern DRC and help retake territory controlled by AFC M23. Mu magambo make, Eric Prince n'ingabo ze bahawe deal ya miliyoni 100 z'amadolari yo kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko no kurwanya AFC M23. Ubundi iyo niyo ntego nyamukuru. Eric traveled to Uvira to assess the battlefield directly and determine how private military personnel could be deployed. We rero yahise yigendera Uvira ajya kuri tere kureba uko bimeze, areba n'uburyo ngo ingabo ze zaba deployed, zakoherezwa ku rugamba. Mu magambo make, Uburundi, igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya Kongo n'ingabo za Eric Prince nibo bagiye kurwana. Turi kumwe? Bagiye kurwana bambura mbere na mbere, nkurikije uko mbibona, bazarwana bambura ibirombe, bazagaba ibitero ahari ibirombe. Turi kumwe? Kugira ngo babanze bafate ibirombe, kuko bategetswe kurinda ibirombe no kwirukana M23. Bivuze ngo bazajya bagaba ibitero aho M23 iri, bayihirukane, bahafate. Urabyumvishe neza? Nabyumvise. Urumva ukuntu umugambi uteguye? Miliyoni 100 yazisinyiwe z'amadolari ni miliyari zingahe mu manyarwanda? ntabwo wabona umubare. Mu manyarwanda ni nka miliyari 150, hagati 140 miliyari 140 n'150. Wibuke ko Kongo ivuga ko ifite miliyari 5 nka budget y'igisirikare z'amadolari, miliyari 5 igomba gukoresha mu gihe cy'imyaka 5. Bivuze ngo buri mwaka Kongo ifite budget ya miliyari y'idolari ishyira mu gisirikare. So muri miliyari y'idolari gukuramo miliyoni 100 ukahereza Eric Prince kuri iyo misiyo, ndumva n'ubundi no gukura igitonyanga mu nyanja, ariko wayashyira mu mubare ni amafaranga menshi cyane. Miliyari 150 mu manyarwanda. Uzi ibikoresho zagura, uzi akazi zakora, zanahirika ibihugu byinshi cyane, zahirika guverinoma nyinshi cyane. Miliyari 150 z'amafaranga, miliyari ni menshi cyane. Ikiza kirimo rero nuko uyu Eric Prince abazanye n'abacancuro, ariko n'abandi babonye baciye i Kigali nabo barabacancuro. Nicyo kiza kirimo. Noneho ikindi kiza kirimo, kuba cyagihe babacancuro barababonaga bakorana n'ingabo za South Africa, bakorana n'ingabo za Tanzania, bakorana n'ingabo za Malawi, bakorana na FDLR, bakorana na Wazalendo, bakorana na FDNB, bakorana na FARDC. Zambaraga none ntutekereze ko izihari zingana na za zindi. Oya, ikiriho no gutegereza tukareba ese Eric Prince hari icyo ashobora kuzafasha Kinshasa. Ibi bikwiye gutuma abakongomani batekereza kabiri. Uriya Eric Prince ngo ni inshuti ya Donald Trump, sibyo? Okay. Kubera ko Eric Prince ari inshuti na Donald Trump, iyo Kinshasa igiranye idiru na Eric Prince, abakongomani bahita babeshywa ko ari Amerika iri gufasha
Kongo. bisobanuye ngo ku bwa Trump ashobora no gutuma izina Eric Prince rikomeza kugarukwaho cyane ku bushake bwe rikanavugwa kugira ngo humvikane ubushake bwa Amerika mu gufasha Kinshasa biciye muri Eric Prince. Ariko sugira ngo nibyo ni ikinyoma, barabashuka cyane, barababeshya. Ariko ababeshywa nabo bari aho ngaho nyine, sinzi uko bafata ibintu, sinzi uko babibona. Donc bifitiye imyumvire yabo uko bumva ibintu nuko babifata. Nkanga barakubwira ngo kuri uyu wa 20 nyine perezida w'u Burundi yagira uruzinduko rw'akazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku butumire yahawe na Tshisekedi. Ariko ukibaza buri munsi Ndayishimiye Kinshasa. Wibuke ko Ndayishimiye Kinshasa yarahavugiye ngo abazashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda yego ndi tayari kubafasha. Ariko yaraje yunganira ibyo Tshisekedi yari amaze kuvuga nawe ko ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda no gutera u Rwanda. Ariko aka gatsiko kabo gahora kihuza. Wumva kandi uburyo bavuga u Rwanda. Ndayishimiye kugezana n'umuntu aracyavuga ko u Rwanda ruzamutera. Kongo yamaze kubishimangira, nawe arabishimangira, ajya avuga ko azatera u Rwanda aciye mu Kirundo. Tshisekedi nizo ndoto ze n'abakongomani. None igihe cyarageze baravuga ngo ubundi ngo twebwe turi abakongomani turi miliyoni 150, ngo abanyarwanda ni miliyoni 14, ngo muzaze twese nk'abakongomani tugende n'amaguru. Nk'abakongomani twese tugende n'amaguru, tugende twirohe mu Rwanda. Abanyarwanda tuzabakandagira n'ibirenge ntituzirirwa tunarasa. ngaho mva nk'iyo mind. Tuzabakandagira n'ibirenge. Ubundi sinumva n'ukuntu twakwirirwa tunarasa tugiye hariya hantu. Na amagi se barakandagira amagi. Bakoresheje amamiliyari mu madolari byaranze. Bakoresheje ibihugu 10 ngo bibafashe byaranze. Bakoresheje abamerceneri bazi ngo gukoresha ikoranabuhanga byaranze. Abaturage bo barumva bakwiyizira n'amaguru nta n'igikoresho bafite, bakiroha bonye n'ubwabo ntibabona aho bakwirwa mu Rwanda ngo twese bazadukandagira. Sawa Urabyumva? ndabyumva. Birirwa barira ngo u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi, ngo rukurenga ama GPS, ngo bituma ngo ikirere cyabo n'iki. Ariko ngo barashaka kuza. Ese ubundi reka nkubaza, baretse kubiririmba no kubivugisha umunwa bakabikora, uwababujije ninde? Ninde wababujije? Ibyo byose rero iyo babivuga, urabyumva? Iyo babivuga nyine kuko bajya birinda gutangaza ko kari agace ka Sud Kivu na Nord Kivu kagiye. Iyo babivuga nyine nk'abantu bagifite turiya duce nangayobora. Yego. Kuko reka nkubwira akantu gakomeye. Kinshasa ibaye izi ko agace Corneille Nangayobora itakayobora, ntibazongera no kuvuga ku Rwanda. Ariko ubwo uzi ibirometero biri ahantu Tshisekedi ayobora, kuba wavayo ukagera aho u Rwanda ruri. Kongo ezamunene. Nkwibwirire. Uzi nonaha ugiye mu majyaruguru ya Kongo, aho Kongo yagarukiye iyo za Masisi n'ahandi, uzi kuvayo ugera mu Rwanda ibirometero birimo. Bo rero iyo bavuga gukora ibyo byose baba bavuga nk'aho aribo bayoboye hariya Nord Kivu na Sud Kivu. Ntibazi ko kugera kuri urwo Rwanda byonyine babanza bakarenga ikirere n'ubutaka bwaho bambuwe. Barabyibagiwe. Si ubundi bajya babibara. Ubwo nabo bakandagira. Simbizi. Ntabwo bazi ko kugera ku butaka bw'u Rwanda wabanza ukagenda ahandi hantu hangana n'u Rwanda kuruta n'u Rwanda ndetse. Iyo bavuga baba bajijisha abantu badashaka kwerekana ko hari ibice byagiye, bagashaka kugaragaza ko babifite. Ntabwo ibice Tshisekedi ayobora bigituranye n'u Rwanda papa. Ubu Tshisekedi ahagaze ahahanira imbibi naho bamwambuye, yaba ari kuvugira kure y'u Rwanda cyane. Kure namba na mbere bagifite na Minembwe byibura.
bari guherayo basa n'abamanuka, ariko ubu noneho banambuwe minembwe. Ni kure kubi, ni kure kubi. Ntabwo nagira icyo nkwizeza ngo nkubwire ngo aba bantu hari ikizavamo, aba bantu hari icyo bazaronka. Oya, biragoye Jerry. reka dutegereze iby'iyi nama y'uyu mugabo perezida w'u Burundi bazagirana, ariko imigambi iracyari yayindi nyine. Gusa Tshisekedi arasumbirijwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ugomba kumenya ko perezida Ndayishimiye ayoboye African Union, kandi Kinshasa bari gutegura dialogue inclusive. Buriya nubwo basanzwe ari inshuti, ariko n'umwanya Ndayishimiye afite, Tshisekedi arajya awuprofita cyane kugira ngo ibyo agiye gukora ntiyamaganwe na African Union iyobowe na Ndayishimiye. Kuko ubundi ibi bikorwa byose biba muri Congo, African Union nk'umwe mu bahuza n'abagira uruhare mu biganiro, Ndayishimiye yitwara uko atagakwiye kuba yitwara. Yagakwiye kuba ari netre, arimo hagati, ariko akomeza gukongeza umuriro. Ari nayo mpamvu byarangiye byanzuwe ko nubwo ari umuyobozi wa African Union, ntabwo ashobora kujya hagati ngo agire inama n'igitekerezo atanga hagati y'u Rwanda na Congo muri ibi bibazo, kuko yamaze gufata uruhande kubwe, ari ku ruhande rwa Kinshasa. Ibi rero Tshisekedi arashaka no kureba uburyo yamufasha mu bijyanye no gutumira no kuganiriza abantu bagomba kwitabira ibiganiro biri inclusive. Kubera iki? Tshisekedi ari kuri deadline ya coalition C64 yatanze tariki 15 z'ukwa 9. Ni hazaba hataraba dialogue inclusive, hazaba imyigaragambyo karundura izabera kuri presidence, ishobora no gutsiga Tshisekedi yambuwe n'ubutegetsi ku mbaraga. Ese Tshisekedi urabona azageza tariki 15 z'ukwa 9 atarategura dialogue inclusive? Ese tariki 15 z'ukwa 9 zigeze nkuko 15 z'ukwa 8 zageze, nubwo hari ukuntu yari yabeshyiriye coalition ikamera nk'ibihinduye? Bizagenda bite? Amaherezo azaba yahe? Ni ibyo rero byo kwitaho tukabireba. Hari imirwano, kureba uburyo ngo bakwisubiza ibice bafashe, hari no kureba uburyo bategura dialogue inclusive byazanamufasha kuba yabasha guhindura itegeko nshinga biramutse bimukundiye. Muri rusange Tshisekedi we ibibazo ni byinshi, no kureba uburyo azabyikuramo. Ndagushimiye cyane Sympatique. Asante sana Jerry, nanjye ndagushimiye. Nshimira n'abakozi bacu, mukomeze mukore subscribe, like, comment na share, dukomeze kubana no mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane. Asante sana.